Brigada Local News. Matuok-tuok nga nagpayag, hinkasubuungan kasinahon, ang nanay 12 anyos nga biktima nga ginaligar, ginhiluan, hanwaray pa makilal nga mga responsable. Sumlahan nanay itong biktima, questionable daw, ito natabuha iya anak nga hi alias Jane, tugudan iya la daw anak, ang ginpasumsumhin o laping, nga diri upo na ni pang katarangka ha irignom. Bababoran na birthday itong biktima kaupod, aniya duha nga sangkay nga babaye ka VTS hapalo Leyte, kundi nag-irignom daw. Ang mga ini nga tuhagingan ginaalgar, ginpakaon ulaping nga nakakahilo matungod nga naubusan daw hira hinpagkaon han birthday. Samtang napausa naman itong nanay kung kay ano waray igduray hag, aniya anak kaniya sangkay nga hi alias Jonah, ngan usa pa nga babayi haira balaya ngan gimbayaan nala ini haski nitong kaibaan nga nakulob nga nanluluya. Nangangaro naman itong nanay hustisya kapag kamatay, hani anak nga hapag kaya na, kakaptan itong kaso ang Women and Children Protections Desk itong PNP, gan kasumpay gihapon ini, ginpahayag itong palo municipal police station, gawaray daw natabo nga gang rape, o kung panlugos ha biktima. Brigada Local News. Mapapalit na hapirang nga tindahan, hasyudan itong Tacloban ngan KALBAYOG City itong tag 38 kilo, nga bugas. Initon gid pasabot hinusa nga kongresista kundiin makikitaan iya social media account nga magkalilan nga brand hin commercial rice iton ginbabaligya. Babaroan una nga ginpatuman iton Rice for All program han Department of Agriculture kun DA ha Metro Manila nga panuyo makabaligya in 38 pesos nga 39 pesos per kilo nga bugas kundiin sumla Presidential Communications Office o kun PCO nga natalab daw itong programa tungod nahamubo iton presyohan bugas. Brigada Local News. Samtang nga ginbalhin laanay ang mga police officers nga MIDA mga paryente nga nadalagan hatag sa lugar para ha May 12 midterm election. Simla Comelec nga panuyo hanuli assignment nga diri mahidabi tun mao nga mga kapulisan ha politika nga bisan ano nga insidente nga may kalabutan na eleksyon. Kasumpahin ni pagdudumaraon ang nationwide gun ban Domingo, January 12, kundiin mahugot nga gindidiri ang pagdara inbisan ano nga armas de fuego ngan mga deadly weapons. Brigada Local News. May din na 50% increase ang Philippine Health Insurance Corporation na kon PHILHEALTH coverage kon benefit coverage ha 9,000 nga magkailan nga sakit nga illnesses o kon illnesses nga medical procedures gan epektibo naman ini yana nga bulan. Kunin kalakip din itong low risk pneumonia gatika nga 19,000 pesos magiging 29 pesos 250 na ini. Samtang nga kidney transplant coverage tika nga 600,000 ke pesos magiging 2 billion ke pesos na ini. Gan itong angioplasty naman tika nga 30,000 ke pesos in mga nga tuna ha 530,000 ke pesos. Pira naman nga individual nga may ada mga pasyente itong nalipay hamba nga sumatungod makakabulig ini ha iradako nga kagastuson ha pagpapatambal ha mga ospital. Brigada Local News.